Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka ni ka app na ka Play Store. Ki Pulit jong Ribhoi district la kam ya ki Ngut ki Garo ki badan kti ban lute ya ki artli ki caka teliat mau. Kawe ki badan hasnong Umduba bat kawe ha Umnuwe kiling. Kabahap hapo Khanapara Police Station Ribhoi district. Kini ki artli ki caka teliat so mau. Kila sya luti ha kenhun ki runar ki blaking atiar bahaya ladi ha ka arpu artlik jembang arja apulai bat ha ka khatwe tarik naitung arja apulai. Na kini ki artli ki caka kini ka kenhun ka layo luti kumba proposal hajar sauspa kapisa na Umduba plan. Bat silak nai pawajar na Umnuwe killing plan. Hakabayday bakani ke jingja ki Pulit kila register case apa section laispa khandai pesan laispa khandai pupra laispa khandai punyo sauspa ar sanspa anreo sauspa san pupra bat lai pusau jong ke Indian Penal Code hakhana para police station. Superintendent of Police jong Ribhoi ugri persad ulai thu. Bakatanat Pulit kala thau ke special investigation team ban pelong ye jing tokir ke babnya bat ban lum ye ki sakhi sabut na kini ki artli ki jaka bat ban itu dur khmatru ye ki runar ki badan kti hakni ka kambaman. Dari jing tri sitom ke special investigation team kalau yo kem ye ki Ngut ki brio ki basa hak snong Umduba ye ki balatip gerteng kum ukandel marak Richie moment Wilsh marak Robert moment Marcus marak Bimut marak bat Colin marak hak jing tokit ki Pulit ki yo Kurup ye ki Tiar Siat bat ki ki Tiar bala penan kam dakani ka kenhuan ki Nonglute ki bekan thup ye ki sulai rifle balashnahi artli ki pistol balashnahi sausong gunpowder ki airgun khat artli ki topia Kejanya bala penan kam mantap yu gunpowder khandai tli ki sopti sipai khandai tli ki patulun sipai sipau tli ki jan tap khmat pratli ki but sipai lai tli ki pla kawe muja rong li bat kawe ka pla bayong